na serma awa vibes siya ina NV matagataw ko Sara. Di na Sara. Bukan nga rabiti ko na Coca-Cola Games ver na lubenda kita watalon takatikan na be kornibuli todo ko Sara na kaya nataw ya butaki kaya na be kakit Sara may rawata toka na italan no leka may baleta na be kornibuli ni kuha and na terreno na kornibuli ko na St. Bede's College. Saya butaki na tirikadi wa walu nga bulu na kornibuli ngo en na kena kornibuli lewo na bataro nga may bimbang ngo na parataisi buni. Oh. KBT may sabu-sabu. Enda bito ka kina na kuribuling ko na St. Bede's o saba reka-reka. Sandi na. Eran daw kilay. Iya. Ito kunin ni ngon ito ay butay kina ngo boarding school. Iya. Right. Durimbure kara may tigabu na orto na matabita dini. Iya. May na Maris Sisters, Maris Brothers, kerto na kinang kasinibuli, and Sisters of St. Joseph of Klani. Of Kunia. Iya, tukun ya laure kena na kuribulin ko tika diwa sanga bulu kandu amela komaye. Iya. Kena tabuta tika diwa walu sanga bulu. Iya, toya buwan na kornibuli ko na bagitin ka di wal sa bulu, merawan ni kornibuli lotu. Iya. Kornibuli lotu Katolika, menabi tingo mitoka sa nabi karabi toka, esa sa baga sabu. Sangay arto na Cluny Sisters ngo, arto sangay may arto kay may lawena na bibag bulidi arto may bingkarabi talaga na tinka di Dios nga bulu kandua. Iya. Arto may bukia sa nga na kaya na toso, na kaya na bakay rin buli mo taki, Yeah. na kornibulingo na St. Bede's College. Right. Operates and na natubing karabian na Archdiocese of Suba, Yeah. kaya na binga kaya na irnang nibuli, may nabuli ko, ndua batasar nga, nabugo nibulingo ni kornibuli na St. Bede's College. Bukasar na bikatal nga, bagay tapos kiritokin ng nibulingo? Iya. Gitoraka, Right. arto daw gitoraka na kuribulingo. Gotal nga doon na kornibuli, ay sibuningaw na may atako subikin na buli ko na blue ribbon. Sandi na. Right. Ngole kine bon walebu. Iya. Ngole kina kuribuling ko St. Bede's College ka ba rong kino Benjamin Marabu en bida na bagi sauti may sebu ningaw na en nanonda may bon walebu na buli ko nanda bonwa. Iya. Meta Mendua. ko sa takikina na blue ribbon. Right. May ngongona kina na ulnido bin na dorbongo Benjamin Marabu ka buli ko sabare reka Iya. se na St. Bede's College. En nonangaw na. Doon mo binak. Lebu era mbau ya buli teranga mena kurni bulingo era lebu teranga na mata tim non da bonua en ngito raga bile abitu na bayro ngoro teranga na bibonu ni tambani mata itu. Iya. Karena buli teranga mena kurni bulingo na St. Bede's College. Total taki maraw mantay na buno na may rawat na blue ribbon ya. Benjamin Marabu go hanggang ko na senior boys 100 meter blue ribbon title go na runondol ka tolu. Iya. Runondol tirkatolu go. No na time 10.82 seconds. Iya. Toto ka bawat dona ka na vimbi na kornibuli go na bugri na mainganga o na dorbungo na matata to men na kornibuli ni ngol sar may bunole bunda na tamani upset level ko tamay ni tuna ba kanu inu men total kornibuli nanumi menanganga kina Dorbo gay na. may beba kurang buita kina dorbungo ni ngol nga may gay may kota leso ko ngalo takalesu na yanu sa na partai sibuni na blue ribbon. Doon mo binak. Ya bikim no kadani talo lag kami baleta na kornibuli da St. Bede's College ya bulu beto kadi bikim ni nibuli ni boro so na matagi ko na muni kemba na itumbu kena doon be susu na doon beto kornibuli oti na bupale lebu di St. Bede's viti kena be ase burburango na bonga ke rock di bebe era ser ni nomuni kornibuli na St. Bede's era matagi ko. Recorrani
O matira pakai saya na bulio siya na Corny Bully na St. Bede's. May isa. tamo ko tungkol Di sa reka-reka. sa reka-reka. Right. Go na Dems na Corny Bully ko tabi bola kita ni sabu si. Iyo, mombito sambi to man taon ni sabu-sabu mo sanggol may panggo sa nay mo sambi mbi mai. Iya. Mo sanggol may panggo sa nay urata nandun makana kuribuling go tubang go imbamba. Tokoy bomba. Ele besar talaga na Isa. daw dito rongo era tamayan na Corny Bulinggo Uy. Botol nga kin no Benito masilebu. Uy. Saber ni may buli si Maris Brothers High School ko buli may St. Bede's. Ya. Iya. Uy, sa ruta ni ko na TikTok ni tadi sige chungo yang kami bul. Ada benar ke Benito na buri bito kani kita buat di bina choro viva kaningo. Ni na maruta chubo li berapa raw yan singni kuwa. Bikim ni keda na ngoni buli ni sabar reka-reka. Kay nandaw ni bito ko di tumu-tumu ni sama chugo na koro. Gori. Kaya kaya singni toro bono muni ngoli kina ronini rongo to chugo kena kambura kinang gito. Ena salika kambura kingo na VTFM.